Salamat zabe, satabe. Good morning. Thank you very much for all coming here this morning. I want to pay particular thanks to the Deputy Governor, to my colleague Adnan at the FAO, and all the other distinguished guests here this morning. A very good morning, Mr. Deputy Governor, my dear colleague, Mr. Mike Huggins, Country Director of the World Food Programme, and most importantly, you, the beneficiaries, the farmers, thank you for coming today, and a very good morning. Рим шаарында жайгашкан ушул көп жылдан бери ушул дүйнөлүк азык-түлүк программасынын азык-түлүк күнү көп жылдан бери майрамдалат. Ушул негизи ушул анын максаты ушул бизде жергиликтүү өндүрүүчүлөрдүн продукциясын, органикалык продукцияны колдонуп тамактануу, туура тамактануу программасы болот.